All right. I don't know. Yanko na mencha sikarema etie for na Freddy ye me papa ending command yesu ade ade afa bad luck yesu ade ade afa bad luck na my me boy ya zo ara ma tonto wait my friends see ya nipa 10 0244 496133 0244 496133 hello your friends so ka say FIFA Roberto. What's your friend saying? That be your friend a prophet, warrior prophet Gideon for years here do. Can I meet you? What is a warrior prophet, man? Can say warrior prophet. Warrior prophet. All right, Bamba Chopra says you have you sika wate. Auntie Badu sika. Hello. Me pacho man here. Me pacho me papa ben na me ni di nkomo ene yi. Anase warrior prophet. Okay, pacho your friend is saying. And I said, Badu sika sisi awai. Hello. Me pacho man here. Wana Mili me pata wana mi ni di nkomo yi alright me pata be di usika why be di se si awa manta me ameji edi hello why Auntie Rose okay Auntie Rose, one of them didn't come on. All right, make my chum that shit. And tell I will follow the Warrior Prophet TV, our Facebook. I'm on why? Hello, why you? Richmond, hallelujah, fast food. I see a quality of my this say, Betty say, why? One of them didn't come on. Me bato can be and I say warrior prophet. Why? Alright, you know, and you may wait my follow no. Now only next year the answer warrior prophet TV. Hello, why do? Why do? Okay, line na jam. Hello, why do? Line ya jam. Hello. Why do? One Dina. Okay, Dina, but one I'm in Baba didn't come more anyway. Warrior prophet. Okay.
Alright, let's follow no Facebook Warrior Prophet TV. Amami, why? Okay. Okay. Oh dear, Matibadu Sika says why? Okay. Hey, lie dame. Lie not dame. Okay, the grandfather. Hello? Why you? I will check back as a free fan. I will check back with me, my discount until I did the move before from. That we meet in France and you have a son who measure it's you know, that by your mumu, dear, and why? Line has done me. I will check back with a Fisumame. I will check back Fisuna, man, I mean to me, pick a corner. O de filine so mame filine so mame hello why here mami esta en su che mami esta why na me na mpeka say ana warrior prophets o de monka warrior prophet why but obi is obi anka warrior prophet why tell me say why I need one do komo yi yo mate hello why sister gift bunzu e ba chawa Christy Warren. If I job a do see guys, I'm in the saying. And I'm about to wine and in about the command you mean. Prophet were another warrior prophets, mammy. Why? We were following on Facebook, Warrior Prophet TV. Why? Nah, cause you're soon sumu any ama. I'll tell you, Pammy, you look now to go. Radio Yom Namayu. Hello, how are you? Oh, bad Casafifa. Oh, but you want to say, all right, but the one I'm really doing come on. Huh? You must have come in from my hello, how are you? We are last caller. Take that Casafifa. Oh, Casafifa. Hey, what about the police station wants to say? I am a youth. I am a lady pattern, that's so. Into the Bomodian tear show, no, what I say. My dear girls, if it is something I compare a 22nd August, I am a birthday, no. I tell you, baby, I will show we so. Pass like I say, Emma, Minia Bema, a warrior back could do, could do Evans. See where the man MJR Company Limited. Bracojo, that means sure, Papa. Papa, what's all here, dear? You want to go for the room, I am what team, Papa. Yeda Asafo, Euradina Coupon, Asse, Papa. Obako do dia or say your permit you for me. Oh, Yami Siran. Now, when you're not come as what in man. Amen. That you be out of the man come from the moon. Amen.
about my mom's couple reception one day. All right, and you know, my spiritual father, the great warrior prophet Gideon for years here, do. Or the kind of simple warrior prophet, Magoa, and the young prophet will both be I wait to follow our warrior prophet TV, our Facebook. Yeah, wait to follow our Facebook warrior prophet TV and our TikTok warrior prophet TV. Na ebano susuma de chira enfutura yetu egu ye nisu nyina wokwa na ufolo na obehu enada asofo ni bi dada no na wani ada ho se na obotra gota utimi didi free sa gata bi obotra didi o si gata no bi na se ye de pa o de pa o gata mo wa che de pa gata no bi na ye de pa you want to see how the bad luck, you come bad luck, and then my bad luck about Ubiso, and Utini, a promo of a bad luck, and I will be sure it's Miss Sayana, and now I don't for bad luck one. It's Miss Simon, and now we don't want anything so bad luck, it's Miss Simon. You ever say you see idea. Now, you miss I said. Johnny saw you beating my bad luck and Yama Ben, I ya, Rama and bad luck, and a bad luck no. I yet down why I brought bosso. I say I brought boy, my young queen, again what's in there about much more private. Let you show him. And your topic, bad luck, yet it's I know, sir, you will good luck and bad luck. And so you can't bad luck for you good energy. And I want bad energy. So we are seeing energy a warrior. So we are seeing into would dear good bad energy. You will negative and positive. You will negative energy and positive energy. Into a cabalopa. Baloko ya home be a ediwachia. Opa be a crampona, unyanenta. Sana baloko ya day, a tear. And ediwachia. Baby, I'll be dry. I deal with beer Toma when you see can on quack or Fabia. It said this will buy long with you a chinchino, and yet they are there again. Ubenissica. And our bow by local and a beam and what you mean in asking, then I have some penny. Oh, sir, yes. Ubu on no more. Or baby banner more because of Ballock and a war banner queen. Now my beam and you mean in a day. I have a son. And I will baby one of my baby, what by lock of the water now. Now, man, in Yemen, in Ayabasa. And she by lock of dear. It was cheer, war partia, Unyanintum. What are the causes? At the end, 80 minutes by life and prayer and send a bema. Adia will be to me a year, will be near Ballock. Yes, say. One day a ma baby editor. Okay, multiple sex parties. Yes, will be to me Ballock. Okay. If a ma baby a honor, I say be a show for morning, and then you go home, you man. So, yes, I saw for Balak one more. Yes, because almost 7 name a baby. It don't make you free, baby. Now, by not the amount. Say you will be ace, I don't know what that when ace, and South will do a Balok, only 2 said the company, no, Balok, maybe. And I'm a Balok who see it with the war. Oh, sir, yes. Who will be asking the war? The woman, and not the woman. And we'll do a Balok, not the yet animal with the company Balok, because we'll be yet the animal in the home actually. And the Balok, dear. And not always be an away nipa as a sour clean soul. Now we negative energy a day. If you dig the company Balok. One will be in a quadian. When you are Balok. And it will be a yayan who are dear. I was yagging it soon, sir. When you quad down, when you are Balok, said your boy, you echo bought the Pokumasia. Oh, my brother, which I boy and I went upon Yana. It's easy to be a someone and Bibi actually.
o tin say ba lock ni dia na akọ so bi yiri dia oni ne kwada o kwa wo hia na wo hia so ko so ni ma bebreti bi pie fi mba wa anje boro a uji o poison a wo hia dia enu ne ndeba enti ba lock dia se obi ware ya ye obi hu ade ama busunya jiti nsa na wo ko fa no oba ware fo ne kwada wanya ba lock okay ana wo oba ware fo na ukwaji sika wo mpena wo ade be ya bia ne ma wuku na wa ma wuku ne ba lock yes wow yeah it's ba lock de ye nya ni free ene ma bebre mu sanity all right baba ya hwe nyama etini ese ewo yabra bomu obi wo ho a onim se ba lock no ewo no so anene so. What are the signs of say me balok? Yeah, balok di wachia. Wo padi a wunya ne ntam. Ena emma sika kura mponya dan enjina wonsam. Oh sir. Yes. Adwuma obi be kwakoye a obedi yie no wo kwakoye de ka na ya ba. Nti balok di wachia. E affect obi bia. Sana ho ho no ya de. Etie. Ena di wachia se wo be pade ade a obi di one day benya no. Who go 3 years in the Benya Sabian. No, and no, delay wa bravo. And a more bravo day, and conning. And so far as our balok in a spiritual realm, so you are naked. Sunsumono, who will be our balok, and Sunsum Yabona Bija. It will be our Sunda and our bonnet, no nam honum. But balok about negative energy about him. Nti ya ka ba lock dia se pure water give you o ba lock edu wachi na wuto kokko a woboka because kokko ye nto moka sa no twinsu gu no wonum nti ba lock di wachi ade bia wo pe bia wonya ne ntem hwe iso ne papa ka chance won ko pe aduane mmra nam mmra na on hira no ane ba lock di wachi a da bia bra bo mo bi di wani mu kan ade ya o dia no bi afa no bi age because of utia enyenti ba lock de e de niam bebre ne ba nipa akon. All right papa also o make a statement be say e bia na obi obi oton aduane o ko ton aduane na o ba like etimi sign o yeah how would I know so okay nipa we ba like wo no se na be ya men ko ton aduane one will say no ntin aduane ye to abo ntin uto a ese so bompaye iguso because unni ani I will be determined so nipa we or ba lock. So yes, into na say we bomb pie ye day eguso. And why you nipa biane dia? Oh, every once in a month biane so cleanse. Okay. Because so that chia will be. Oba koto fo suntari ashe. So yes, and no so na mount nya ba lock. Ofo suntari. Baba kire ye mu. Se me to fo suntari ade na menya menyi ba lock mfi mu. Se oto fo suntari Ghana ye din. And you'll be on a bit in yes, Capoto ready made. But into a coto force, Wadian, can also be a share. The good dream will be a yibi. The dream will be a new shed no hour or the yellow be a mission or no. Oh, Bruno saw what the free baby abandon. And Natalia was said that. Into the pet Nina, and not ancient, and not garlic. Now the idea, when Nina, with my pegalic and ancient. Now the sea Atariano. No Hatan will be so. Na negative energy be a woman a 3 months am be shower ye day wash ba look bebre ayenya e free ofosu ntare sana ya na all right baba obi bisa say what is the difference between curse and a balak curse to me and the balak bro biana oh yeah the curse dey ya no me so ti ase en no me so no obi timi domel Oja no me nyina no be wu obitimi dwene so oni pasimasi ade a wo de ayemi wo be bra kosi wudem ade bia no sabe so me besen so yes ye enti ani ba lock ni beteli omo ye adwuma bo obitimi bo obi akwa ma ba lock so ba we obi amfa ni serious of that wow yes ana wonni malam twempena anaase okomfo anaase obi owu sunsun malam okomfo osofo ohene one no kwatwempena no wanware o ma ba lock hey yes ohene
Malam Okonfuo. Sofo. When in the Trimpana Now, Oma Bar Lock. Ama mede na matweme ho afi eno ebi ana obi tie sise ya onesafo bi atwempena woni sofo atwempena wan mabo nyame mabo dwama wo nyame mu e de no me ye den e ba wo so iti nyame tu atantan de ye den egu mu mie no so woni oba everything asofo e ma bebre ni asofo atwempena still na wo mu ntimi ngare ye obi woni malam e ma ne do ma ho woni malam atwempena enti wo ngare wo nya wale ngare because woni obi kodan aho me sane no so nyina bi bebi wachi saa ne tunsun ye de etie obi bisasa ne ba ko school kwan be no be fa so be bo akora ne ho ban se na akora ne ntimi enkofa bala enfendi na bra bo ya won say onipa bia no once in a month bia no timi obetimi aposa haban ti se dem me nunum ene enchine kite enchine eyeja was what the eja be shi nipa nyina enchine enti enchine eja to the enchine so bompa ye it's negative energy bia wakofa biara no enti san fi ho ana okofu ase wunya ba lock ai okofu ase omo ko se ayi ase sopre no le bro mo ma take away no ayi ase jono for ko no anya bi pedi ne buafu ama pasa no de makọ ayie ana eja ya se change no get body attracting negative energy and which the Bible said obi bia na obekofu ase a wanware ne se nipa ne yankum abaya ne kwa asori da mu nyina nso ene ye ne because asofofo no ntimi nkyere ye no kwere no ana wo mu ntimi nkyere ye nyamesum ne mu yie onyame oye honhom enti yasu nyame honhom ene no kurem and which no kwa asori da ma honhom nyame no oye spirit and from out to the canal so honhom enti yasu nyame sunsun ne no kurem asofofo no ntimi ankyere ye no kwere no wakwan pa no and which is say ohaw bi tu kristoni a no odane akoma alamo ohaw bi tu kristoni a no odane akokonfo ho adentia because wo mu ti say enkrofo no afa nature and eye de adwuma ye den ema wo kan ye go ye should be John 4 verse 22 no osimo sorry de mu nim na ye de ya sorry de nim ye de ya sorry de yanim ose na bra no reba ose bra no reba na bra na dru e bra na dru sa no kware sorry for no no kware sorry for no e be sorry eja no enti no kware sorry for no ye ne aba no ye sorry eja ne honhom ne kulem because nya no ye honhom na wala wo sorry ne sa no na eja no hwehwe onyankopon ye honhom wo so onyankopon ye honhom na wala wo sorry no wo se wona mo sorry no esa so wo sorry no honhom ne no kware mu yes ya to us on numbers 19 who your man no ko yes ko sense of people man na ba lo ko no dey ma won wo che bi ko na bra gba nsu mu yi a o mebo obayi no na ya mo de bo ba tan fo obayi uko yes ba titi mi uko yes ba ye dwira ye ti adwira gu nsu mu ye de ya pete uko samampo mu ba se tu ba me dware na ye dwira because of negative energy ayo ho wa yi ntuma mu ne ho a wo normal ntuma mu be difference e wo Numbers 19:13. Ose obiara ka owufuo. Onipa wawu afu. Na wandira ne ho no. Wagu awurade tena bia ho fi. Enti asofu bebre mu awurade tena bia ho fi. Enu tu bebe bia ho kire wa e yasore dem. So yete, wo bebe bia dwaman wa yasore dem. Because you gu awurade tena bia ho fi. Kan ye go. Ose wagu awurade tena bia ho fi. Wagu awurade tena bia ho fi. Won twa sa wakra ni free Israel. O sa wakra ne se ye twani free Israel mu tokone. Efri se, wan peti ahodwira nsuo a gu ne ho. Wan peti ahodwira nsuo. A mu ne ho nti no. Ne ho fi da so won. Ne ho fi gu so won ho. Ti ye won niema ye de cleanse ya ho. Enne ya ma kwanye di fun ekosore dem ye di fun ni wura sore dem wi a ye mpeti ahodwira nsuo wa sore fi ye no e be ye de no nyame ho homa be ye de abetena sore dem ho enti nu ti na kristofo mo fre nyame nyame wo mu amo because so won dom ye di ma sade yeso se won du obi asade yeso mana se won ti nya wa pede ye ma santie to aso ne ngo ose e ho mra nie so onipa wu antomadan mu a wo so onipa wu antomadan mu a obiara oba antomadan mu no obi biara oba antomadan mu na sade biara oba antomadan mu ade biara oba antomadan mu e ho nte nanso e ho nte for 7 days ade biara no da ho a enimu aso no so ho nte eno so ho nte na obiara a waka ofuo no obi biara a wode ne nsa beka efun no ne ho nte nanso ho nte enanson
na dia ne ho ntia no ne ho ntia no won fa bone ho afode a wa hye no nso bi ma no yes na won fa masuo ngu so won fa de masuo menkanso no ene ukubi so sofo bi ko mpo se dia ne fere menkanso no se ya boso niama na so se wotiro so dia se Abasa wo be bi so sofo bi se dia ne ya menkanso no se ya boso niama na so ya bible na mu ne wo ye kita bible no na so ye nim ade a ye dey ya se ye Christofo na so ye nim nyame apede kan ye go wose na won fa masuo ngu so na obarima ne ho tie wose won fa menkanso no masuo engu so na obarima ne ho tie empeti mu dia ne ho tie ne so oda ye krense ye ho yes osofo bi wo ga ba oni mo krense okwa ase ba kwa onyare so tie ase ye di fo se na obarima ne ho tie bi wose obarima ne ho tie enti sa wo ho tie ultimi nti obi ho so ya fie o ho ntia enya bia betimi aye den ati obi ho agisa wo ho ye den eti o ho tia ena obi be ye den o ho tia ena betimi ati bi ne ho ntia no se wo tia gaman mu ultimi enyi obi o bo gaman firi gaman so ya fie mu nyina mo ye pe so ya fie eti se gaman ho ho bi wa tia na ko osofo o ye gaman ni wa from fire to fire mo nyina na mo atama no so na obarima ne ho tie bi mfa adwera o se barima ne ho tie nya den mfa adwera mo nsuo adwera nya den emo nsuo bisa wodifo bisa de na ye fe na adwera na so onim na so de ye dwuma wo nyame fie obi ko bo gaman ya ba no ko bi di wo bi achi obi ye kwata obi akofu ase a adwera ne de dwira no na ne ho ati ye nim ne di fu abasore dem ukoya we do de betina gu wose na mfa adwera mo nsuo ni mu na won fa dwira mo nsuo mu na won piti ngu ntomadan ni mu na won piti ngu ntomadan ni mu ani niam a wo mu nyina ani aniam a won ntomadan ni mu nyina akra wo ho nso ani akra wo se nipa wo so fie wo apitofo ya ya mobo so ti asie mo ya mobo me de menya mobo na apitofo mo ya mobo because na so fofo ni ntimi nka no kora nya dan en kyerem na se seni se mo ya dan mo ya wose na dia ne ho tie no wose dia ne ho tie no empiti ngu dia ne ho tie no so empiti ngu dia ne ho tie no so na da to so miensa no da to so miensa no won dwira ne ho onwira ne ho da to so nso no so na won si ni ntade na won ya dan won si ni ntade won fa nsuo na nyare won fa nsuo nyare ene wo ba bu ne nsa no de gina so dem no de bom pa ye ma members e ye padlock oba bu ne nsa no de chu so bom pa ye ma wa ma ba lock alok 100 million. All right, into papa yanhwe so oba bu ne nsa ya tete se so oba bu ne nsa ese so abusu fie kura pa ya abusu fie wo ba bu ne nsa wo fa nko ahin fie kura wo ba bu ne nsa wo fa nko na nya mi fie nso oba bu ne nsa so kwa asore and wo kwa asore kura pa ta so da na echi okay so what tina ni mu aba wo yama yes and now we your sofu ba na obu won nsa eni wo kwan se wo de bom pa ye ma wo bibiara and your sofu ba bu ne nsa no ye pray lose no ma wo gama me wo so mo be pon asore no no wa ya se aye tan sprint ko ti fu oba na oba yanhwe oba bu ne nsa ye se so no aduane ma ya se oba bu ne nsa na wo ye spiritual person eni wo kwan se wo de ye aduane but so when you spiritual person you abit me anyway you can eat it but who was spiritual person yeah no adintia o de bebra wase oba bu ne nsa wo te se wo kyam ade bi a wo somu no timi dwodwo no raha bu ne nsa no wo timi tena ne papa bo sonso a bo so na ntimi anya hwe enti oba bu ne nsa negative energy ya dan e ba ne ho enu ti the bible me aka say wo ba bu ne nsa ene wo bi bu ne nsa no de gina papa te so no de to nwom na de nyame ye fre nyame aba ubo mu nsa ese sa eni wo kwa se wo de ko tina papa te so kora ngo to nwom eni wo kwa so kwawura de anim was empa na wo bu nsa wo so no empa no niam asise so nyina wo wi asiundare yes na to kan me ngo okay Leviticus 15:19 wose na oba sere ne ho sere na moja firi ne ho na mani ko oba sere ne ho sere ne moja efiri ne ho na mu a ontra ne nsa buo mu nanso wose enanso ne tase wotena won nsa buo mu
No biara ka no. Obi bi ode ne nsa ka no. Ne ho nte. Ade biara oba ne da so no. Ade bi oba ne da so be ma bi wono mu a wo ba wa wu ne nsa no ope. Ope kotokofo aba park. Gini si ba ko to ye nto si mebi. O teleka. Wo be nya ba no. Baba, so ba bu ni sana ne da, wo be nya ba la. Wo say adi ebebo wo niam tu egu a. Ai, sika se won saka wo se nkabda. And Papa Yaman is Sambre no Biate. Obebu ni so ne na da. Afi na echeche no. Aba what. So cleanse o. Papa den on fan cleanse no. Ye woni e me de cleanse ho. Wo be cleanse ho. Wi a wo di dove, black dove a proud no. E jabwa. On fa hu musu ngo. E abro no ma tu. Yes. Ben me bia Woni oba wo ni sa adano. Obu okoba wo bu ni nsa kwa no mo tafre. I don't need any serious. You serious, Alcasa. I'm not doing. I just want to hear mental report. You pantine. I'm not doing. No. All right, Papa, sex side now. Yeah. Obia send a message. Opeso who the courses are, and I say, Nyama, when Obada ewo nwura mu uncompleted buildings school dan mu duaso and osan say wo leke oba nso a yes ye de na what are the implications etimi de balak bra wo ba mu ana be man wo be man de balak wo bra so ya oba de dia ma hwe bra e ba bibia mbre no so na so beta frɛ no so gya ma se ka frɛ bra beta frɛ no so mente de e fa de enti de afamu de and one e ti ma so cancer obebu ono o de kwai se chon so ya se na wo de wanu akobom e de ba alok bra edum wanu muja waso wasiesia hoɔden ni tumi edua yɛ tekrama so enti the moment abeta frɛ wo ba ase no obedu ono mu a wonam hopa opremne no ogu nase odo wanu aye den emema de mo wo ho uhu be ma bodamfo a wanyu oba dabato ba bodamfo nya be ma ayi baba baby obubo ya say ewura completed ensuo ya ntuo kamu ka woto ta ni oba de da wo kamu a wan hwa da wo betwa nsuo so mbe minu ya accident bebre ba isisi no omo ni ma de da kani ka nya baabi a ye ni wo ba da adwuma mu sa ya mfa wo ba wo ho wo office empenifu an muntie ntime bu an ma ne ga na nkoso nto de bi agina wo ma so obi akosu a wo be fa na adwuma mu no o sa gise metemeka yi wa ha mu wo so dia se ya wo de ka wo wa ne ye wo dua so kwa ne breakthrough ni akwate so yeah adwuma mu no oba da wadwuma mu a obi wo ha wa bi adwuma ma no oda container nim enyumere do wa bi container no no akofo oba da be container o mo ye be ya tade business na gu wa chi laki nyina ko sa na ya ase o de background sex is not a pleasure sex is covenant unu obi yes sex e ya pam sa white cells na APN e ye model yemu ade ewo yemu a ne ho ye den pa e expense sa why cells na APN nyina e yemu wo de wo obi ye sexy wi a kwa wo ho hwe wo ti different scent e to bi wonu mu a wo ye sexy wi dare anya sa de ba lo obi wo ye sexy wi no akwa chiacha na fufu o mo mo ba lo Baba obisa ye mimbisa say na one oba ebeti na ne yama akoso na ne yira asisi oware no ama bibia ye basa obisa say oba ne de bala ka bre na ya oba bi ono ma okita balok e na oba bi okita good luck obu a wuhia na odi ama ni na be koso sa oba na tena no because o hwe ni ema e ba nipa kwan e no bi ono ma negative energy na ti a e na wuhia ndi abancha mpese bokokura ase akodo Sako. Obi bisa say obebie ni store
ɛyɛ na obi ti di kan beto ade sada no beto ade pa onipa no kita bad luck okita good luck what the beto ade obi wonu ma na oto ade aka wo so wache obi ada beto but dey we free drama me o no bi wo so be so ni emamu a jewa what you feel so how would I know say we anopa say me ma say me si pen na beto ade every thing what be your shop the kind bomb pie bi wa no fie efu epew wo mu nyawo a wo mutimi soma obi ma ebe jejewo ufie fu opew no mu nyawo wo mutimi fa ma wo ko fa adamfo bi e ma wo nyani mu gide ka wo nsem nyina a kire no owi a wa buro skotom ufie fu opew no mu nyawo mo de soma to ni pe bia no adwuma a wo ya no e je so bo adwuma no ho mpaye na wo gina adwuma no na adwuma no betimi aye den agina. Okay. All right. Baba, Balak asemu ayeke, ye wonduane bi ayedi a, ema ye nya bad luck. Ai preko. Owi preko na ma nya bad luck. Hey, because nyame so ochiri, uyo Kristo ni no owi preko a, uni nya uye nyame atamfo. hey, ko na sofofo ne nkan. Papa domedo, omo repa, o Bible mu dia. Abo ani din, e wo Bible, e wa Isaiah. Abo ani din ma ko, ne din ya ma ko akotai. Preko, nane, poto, Charles, akoko e no domedo oboya. Oboya Eze oyobolu pa. Oboya preko die. Oso bibia wo yenu kini Muslimfo eni Kristofo aduane no. Because omo nim se preko na wo ye kwansen. Enti wo Kristo ni na wo no de ne ko ba Muslim ne. Odia no de yesi wo because wo nim se preko na wo kwansen. Aden ye oyi ni Abraham asefo. Muslim Abraham asefo. Yesu Abraham asefo. Na de ne ye nua ba ku chiri ade na ye yere. Tienya na wo chira de ne be koso asile I so for the say Bible say ya you are tibi ese wo mwana no wonu ya ommo blaze ase Bible so ate ho a aya asofofo no ommo blaze na ommo kwachina gata mu lidi ommo shaka ba ni street eme bridge because I know so Bible so ate ho no mo nwro omo ho ommo nkwache don emra be gina pocket because Bible so ate ho osi ye woni e nyina ho kwan ba ni nyina no ye dey e fata ye wo ho kwan ba tem fata wo because obi owi preko sunsun no te say mesi obi tu wadura obenya osisi ye obi owi preko obi preko no obi si odi wo ko ba bia koku ye easy obetimi yaku osunsun mo nyɛ osunsun en unika mo ni ya de obetimi awini no otimi ni ya oti sunsun ase oti sunsun di na ya se ya wa abofo ya ni ye hwiri tan aponko hwiri tan ofifu ari enko You should be Isaiah 65. Verse 3 no. sa Osi wo man ya wo yi mahima ni mu da. wose wo man ya wo yi mahim wo manim da Oboba afodie wo nturum. ogbogbo de wo nturum Na wo hye ni hwam won taya wo so. se enuham wo ntaye so Na echiwade nkwan wo nkwan wose de ya de no se ya chiwade nkwan ye awo ye nkwan nsem preko nam Osi no di prako nam. odi preko no ko mo sofo a wadi preko adi yigini se esi hu a mo hwe gini se na gu mo otutu am o tware no otwere num wa ye ba wo se Holy Ghost ayi so for obi owi preko na sunsun mu ti na oh rinti mo okay atia o abasa orinti mo Holy Ghost ose Fire. ani se Holy Ghost mo ka ba ifo no nti ko mo so ka bi shia wo okay atia because wo ruti wakata wo nya papa bi na preko na mi wa ti ye preko nyam so kate o wo bo so wo ku preko ni ne bo so mo so ba na bi da adentia because no omu nim se enye o ya bo bi a onye papa abo bi aduani bi a sa bo na aduani bi a wodi Bia. o bo me kura wa we wow ah o ya wa bo aduani bi a wodi aduani bi a de baba ni bi ntu hu bi san se de na mo aye kese a wonim so di aduani bi a Baba, apart from preko na aduane ban biem na ye di so etime de bala ya ye kan ye gafe pasi ye kan ni obi no tu bo nko sofo obi be ka se eni osofo de se ma bo mi tirim ye kan ni omu nu bi omo no ma ye so de mo ye Osi wo di prako nam. oso di preko nya Echiwade nkwan wo nkan se. achiwade nkwan wo mo kwanse No kase. wo kase Twe wo ho. hwe ho Enkame. enkame mi de mi yo Kristo ni yo ubua kan ye ngo Osi twe wo ho. Enkame. Na me ho te sene. me ho tese no
Ewurade si yɛn ne mihuni mu wisie. Wɔsi wei ni mihuni mu wisie eti nyame ɔnyɛ kom no ti no wɔ hɔ ne biribi ato mɛka sɛ mede na mi eti paa na adeɛ wɔ yato me dabi wama na to because ɔnyɛ papa ɔnyɛ correct. Wɔsi hwɛ wɔtwerɛ wɔ m'anim. Miri nye kom. Wɔsi ɔnyɛ kom. Amometua so ka. Ɔsi obi tua so ka. Nti yɛsi yɛ so nyame. Adeɛ nyame mpɛ no yɛwe. Yɛwe. So te aseɛ. Ɔsɔfo timi tafi obi ase ɔba ase saa na ɔyɛ kaabu prekutu brakata ɔsɛ ni kotu vie bɛ yi ɛmfa ɔno fie tumi ni kɔ ato so ne no wɔbɛyi wɔ ase ahwe fam si birim ɔmo si yes nyame so na yɛ ne bi no mo nti aseɛ ɛsɛ sɛ yɛ kyerɛkyerɛ nipa sɛdeɛ yɛ som nyame nyame so so ko dia da ko tena so na dem ebo ton sɛ yɛ kaabu ne kyerɛ sɛ you are man of God ani ɛnkɔ Wɔsi hwɛ wɔtwerɛ wɔ m'anim na miri nye kom. Wɔsi miri nye kom. Metua so ka. Metua so ka. Metua so ka egu mu kuku mu. Metua so ka egu mu kuku mu. Eti bɛyɛ awɔ ntoatoaso wɔ. Kan yɛ kwan. Wɔsi mɛka mo amumuyɛdeɛ. Ɛne mo agya no ma amumuyɛdeɛ abom atua so ka. Yoo. Ewurade na wɔsi. Eti wɔsi wo papa bɔ ne awayɛ. Na wo maame ɛbɔ ne bi awayɛ no. Wɔbɛka bom no wɔde atua wo akwala na wo wi pla ko no so ka. Hey. Ai. Generational cases. Obi a wi pla ko bia. Ya bo bia. Me say Abaye na eni Bible ni sesi na eba Bible ni mu ana. Wo Bible ni me kan no mo kan kyerɛ yɛn. Wo ta so for no mpeso mbebie no, o mu bie ni a, yɛ ni beto mu ntimi mu yɛn. So bie wani. O ma yɛ ni bia, o mu ntimi mu yɛn bi. Ntu won me fa no fa wo to a be kuntu. Ka bi da. Wani bi wani ati. Eti no, obie wani a wo ntimi kunye kuntume. Oba ntimi a mari preko sesi no mate asempa no. Yeah. Ɛdeɛ na menyamfa ɛnse ho in and out. Uba kopɛ korwa no apɛ adra. Wapɛ nsu a wa wɛsoro nsuo na afie so no straight na enwu. Ɛnkyɛnse ne so. So a no aso bi. No apɛ adra. Unya adra. Na odi akum. Wa bompai. Eguso. Fabi yar na enom bi 7 times na produce 7 times. Obi a wa wi preko. Ai enko mi bi. Dari. Baba sanse so my bi. Oba pe adra. Adra. Okay. Eso adra ya de cleanse ade. No apɛ korwa. Sun karabash. Okay. Sun no ne de kora ade. Enu nti no no apɛ esunsu. Na odi egum no aposa adra. Oposa adra na no bi fa bi gar. De fa bi gina wonu ya produce 7 times. What's it? I one go back so what you be attack that for bass ya or not so recipe no a audio. The same recipe. The same recipe. And one of the other. So don't papa. So a Johnny side there no pet. Any yeah, side no, no, and bayere afasie. Yes, we will be a we soon nipa any afasie. Okay. Yes, who's a bayere ya home with them? Yeah, meeting a bayere in Pia, yes, chef man. Okay, yeah, bayere a yafasie, a diam. Now, Ubia so a diania busiani a chili. Abusuye bia wo na chiba because omo chichire abusuye na omo hye bi sɛ enyi ho kwan sɛ ye bia bia ma yesi ye Christopher ti abusuya ya me ya kwade ye o yere ma menka bi nkyerɛ wo yo Kristo ne afira abusuye ho wo kɔ wada wo de nsa kɔma papa ye da wo be wo me gu nsa wo fi anta no de fun naba asa ne gya ma sɔfo me yo sɔfo sɛ obi kɔgye aware a me gyina wo mo yo mabusuya ma me wi ansa ne magye ma ye break loose. Si abusuya ni ti no ense se wo de e no kwa se wudi because oni pa bia fra abusuya mu okay eti abusuya ti wade no eni wo kwan se wo ye den wo de account ho so ya se ade wo abusuya chiri no because in bisa wo se ade nti ni abusuya yin ba ye foforo ba ye ni bi abusuya bi wo no ma ba ye na pie foforo se ya wodi bi ade e be ye wo abusuya bi wo mo ni preko abusuya bi wo no mo kyira kyekye abusuya bi wo mo kyiri nwa
who you be my tiring was our best region. There was that the can one will be Jew or better. What's the way about my tiring? What about it in your Jew? Oh, that's one and I'm not saying. So, yeah, I remember you one. Yeah, put your shoes when you buy one, no one's over it because I want near the soon. Or be better be a Jew. And one. What Babby to be a Jew, or you seek in Aman. And one I am not so for one. What's also to be one more when you do a man as a first four. No, I 2 on that. No, I can plan or just get a few or just get for no job. Come from Afro. And one of the years Abian. Okay. And if I not Balaba. Okay, Papa, it's a young cock, another ballad with that and I'm to say, yes, what I did a tragedy a war gata hoa. A Maunya ballad. What that's not what tragedy or gata hoa, a Maunya ballad. One more, and one and yellow crap. and yellow correct. Right, gata who to yen, you did what gata movie and cut your more friendly Sanka, and your bar lock the dada. Who could James I know and yet you know, the gata is easy. Yeah, did you 50 gata and you got on your time, you're not going to get on. Cut on your tongue toes, you check at any check and yet you have payment to no more time. And you know, ultimate cassette, who bought Ragata to be a barlock or what? You were suffering when you Google a software. How did I Google? Google Google near my mama Becca. So, yes, Susumo, and yes, sanity. So, yes, yes. And you feel you got a need to be able to do a gata. And I think I can look at your barlock. That's when you're more suicide. I said, yes, when you get one more. as Antimony, the main Konima, Kosha, the Yamaton, but you are not I like to go one in your goofy and not the Katua. One Kataka, well, Nima, Chill, Gata, I want to take it. That's a cigar one, Nima, why you cigar, we have someone like there who talks a blessing. That's a woman, That's a woman. what are so bad? Who back would you? Who do what all that time? I'm always Am I in Shira? You got the other Connie man who were watching them could do all. I don't I got Tammy, I only did on me. And also, and number, to talk to them, that's how one to talk. I'm all being can be being so. Now, that's a word, and after tea and the people. And I don't know what it is. Oh, you got a word behind the bank. One got only got a word behind the bank. Because the got an enemy crying, got a coin here, a coin be a got at home. And to be able to shake our power or Jagata. Okay. Papa, my miss a question where I mean, so I think, sir. The other time, now you hear discussion. A somebody would be a man at share here for what said. Oba, may some be solved him. And for bad luck, a woman. Oh, and for be any ballock. And for me ballock, but and for warm, you are dear, Yamawan. And you can say, I tell you, I tire. And I tell you, I see on Hinaconta. And for me ballock. Omo ballock and can be who will be bua. Yet at the Fakoma time, I want to come out. Wow. That is a good luck. Oh, we are blessing. I don't know to team them or be who will be boo. What if you know don't boo? What if you know one Cassia or be our own typhoon just what children sunny at the amount. And in your new momo because I won't have one. Okita to the be our own typhoon, you're blessed. Tinta for me ballock. Ballock in typhoon. Obi bi obeka no oboa aya omoboa omoboa ya so ware omokra obi bia nkoso omoboa yati omoboa ya se bushia bi mu kofa entafo bam so we no de abaifo nkwa e se entafo nyina so ya abaifo e no fra omoboa atabia kitatumi atabia they are blessed what they especially omo plus center ya ba ko yes you want tafo omo plus center ni bom sir who am I want to who difference a room? Oh, Draman almost set papa, and for the annual bonny, and the uncastle bonny be out for more. To the Bakuna or Kansan, offer an indication from one boy. All right.
Papa, yeah, call. I think that what may post away now. So your messages be no up. Don't reckon we are no miss. Okay. Papa, Mamma Bako said, 50 1 week in here. Mamma Bako said 50 1 week in here. Also, by a beer, Bako, so that I saw one some pool. I said, yeah, Trinity na akọ samampo. Secondly, also that now I said then I said mortuary. And I Trinity na akọ no so onko. And also osanity. Na I said barrier na ono so barrier we dey unkra receipt a. Untimi ntwa mo barrier we. Na so person otwa mu dia mfuto kwa bi da sei ate okofa ho. Asan so dae na ewraba bi a owo na busua mu. Owu ye nche na okọ nursing training. Bo oba baako. And the Rabban catching say, and Kunyanko ne beko baby or one of bets, on to me and co bets, uncle catching a bush up one say, Nebano almost shame ye man. I say, 50 Saturday, 1 week in Yassa was so a woman die, and some pulmonary mortal die. I say, why you confused who don't it? On your day. Yeah, will be on one aspect of death, it's Inti no as I say o kara na ho ban. Obi wa nyame yi kira. Obi wa oso ne very active no. Bibi ba be si wa kwan ma. Oda o kara be ka kira. Ya da o kara no pie o. Sa me no pie kwa na ho me. Inti ade bia da ka ni bia no be ka kira body no. Inti wo kira o se sorry na bibi ya den e be yaw. So ti asie. O kira o se sorry bibi be yaw. Okay, Papa. Or say sorry. Bibi by your maintenance, say sorry no 2 animal. Now we see sad in no coin. Okay, because you would dear or your dad. Oh, that's so sorry. That's so sorry. All right. Papa, baby, sir. Ebra no musa. Only niyan. Are we a mammy? Omo date be ma baako na ma ne omo da nti se on ye dey yes eno na de ba lock brɛw obi bia na onu nua da onu maame ada onu sewa ada onu wanti ada onu nua ba ada onu nua yere ada no se nipa no oye ba lock on ye den se ya se nipa no oye mojafra so yes ye and na wudi mojafra ye wade asese ye and then I do day na punch in but kind of wow obi bia na na say nkrofo no so obi ene ni nua baada one ne yiri nua da one ne maame da obi ono ne nua yere akoda eyi mujafra ene say nipa ne say nya zan na wo ye ene odi aye yi ade papa bia nkoso ma ne ene obi bia be ko ne na asi bia no do obema wo hawo okay kan ye ko ma me asasa way Leviticus 16 verse 6 no osina ye won fa bone ho afode na na won fa papum yenu magina awrade ye yes it o ye bone ya o bosa musuo na ye dia papum yenu ne ye sa de o ja ba ko omuro o de ba kwa ya de onyame fie enti mponche do mo ba nyame fie be ya kwankere kan ye ko ne bi no mu nyame mu oso won fa papum yenu magina awrade ye ni sa ehyantu madan na no na won twim papum yenu no sun tonto ye twim tonto awrade tonto baako ana asa se tonto baako ye wo spirit bi o ti mure mu a se wo ye bone nyame de che won fa ncha woda afa asasa okay enti no aye bone na wa be sre bone fa firi wo nyame ho no mo no on fa ncha obedi wo che bi twa so ka enti ade so ko ja bi chiri man ansa no ho ato batenne no osofo be ka se ko me twem agye obwa onje o ai okay, message. Oh, what's up with that? Time over, power. Okay, time. Okay, Lawrence say. Ne nana, e ka kire ne say. Ne Diana. Ne nana ka kire ne say. On tokawa. Ene chain. E ma ni sister wa ye ntafo. Denti na ne nana ka sa, se won toma won. Yeah, ebi wo ho no mo am na o kire wo se to sabe we ma oni nyame nhira nti antafo ye o ma do ye nyame nhira okay nti sometimes say mi say mi to niema no ma wo ntafo no akochama wo nyame hunu mmobo bwa sabe bi na wo hwehwe kora mpo na nyam paibo tere bi ya kwankire e say wo be mma okay
Baba ya kona Oma banana yeah the amom. Baba talk the last word about bad luck and I be wa men last word about bad luck dear. Obi anyi ntum se bad luck e wo ho. Osofo betime nya bi. President betime nya. Obi a betime nya bad luck. Emma obi na da we say bad luck in the one. Bad luck wo ho. Betime nya at any time. Cleanse wo ho, protect wo ho. Obi ni pe bia no once in a month bia no ye cleansing. Na yi negative energy ye den. If you work on, and until Yame Adonam, this Saturday, yes, spiritual bath, a warrior city. Saturday, where yes, spiritual bath, a warrior city. Oh, bar for Butaya then, Ebra. Yeah, cleansing of negative energy. Now, your spiritual bath from you can't have by 77 boom. Now it's just so. Hulu, now it's a good. What would be negative energy if you want? Not any amateur day. Nyame aduma Saturday we papa obi eti me baby obi eti me baby ya ho de obi eti me baby obi ta bi mbone so ba ya ni ache e ya no na be wo wada Warrior City e wo hefa e wo chichamante udo chichamante no ka so hwe enkoso he na me chichamante enkoso he etudu chichamante no hwe o ka so hwe na enkoso he ya obi a pala kro bi e ni Warrior City o de obeye den o de obeba ne ba sisi go no na de wa ba city go street o ba fa buta ba all right. Mama patop my with telephone number. Okay. Ubetimi afra Warrior Prophet so 0248 823 412 0248 823 412. Ubetimi so follow no all social media platform Warrior Prophet TV. All right. Also my to send number na so na me bi 0248 823 412 0248 823 412. Alright. Remember, so over to my follow my spiritual father, the great warrior prophet for years here, Facebook, TikTok, Warrior Prophet TV. Namiaduma Saturday we is ya God of Abraham, teacher man. About my talk, what down Roma, Nipa 10 na almost free, no, almost me abedu, and no. Adaroma Masonia we Kojo Eho Ato great tempo ma me pictures I hope you also full time all the ascend yeah enti no abamba cho ebi wo ho ebi be ba bet he so enti omo dia no mo Adaroma I think see you the event into afa na nyame enhira me bakwadwo ese enne enam me sunti ne oyemo adoye nyame so enhira mo se enama ye lucky enhira no na yese omamu enhira se ne wotie do man kuma enhira mo na wonti ma na mo nsie se abrena bri nyina no mutie number 1 radio nyame enhira pa. All right. And okay. It's a matter of maybe I don't move come for me. But of one chaos and I want more hand and chaos and so. Okay. Papa knew one come for me now. And you know, yeah, guess if I didn't say, my man. So much of Papa knew one come for me, a mammy. Yeah. Okay. And so, as for, you come back to your more sense.